wave of human This is a Chinese hospital allegedly overwhelmed. Here is what we know so far. This is not a new disease. Experts say the Latest updates on the China virus and HMPV outbreak in 2025. Banje kugushimira wewe wafunguye kuri Aldo TV Rwanda. Ngiye wumva ni Dizo, iki kiganiro ni Aldo TV show. Nkuko nta minsi iciyemo mbabwiye ku cyorezo gishyashya cyagaragaye mu Bushinwa cyasaga neza nka kimwe kigeze kutwiriza mu rugo, bamwe bakajya gukorera mu ngo, abandi bakirukanwa mu tuzi. COVID-19 mu Bushinwa hongeye kugaragara icyorezo giteye ubwoba ndetse giteje inkeke gihangayikishije isi muri rusange. Iki cyorezo nta kindi HMPV virus. Iki cyorezo gitandukanye n'ibindi nicyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Latest updates on the China virus and HMPV outbreak in 2025. A new wave of human This is a Chinese hospital allegedly overwhelmed. Mu bushakashatsi bwakozwe nyuma y'uko hatangajwe amakuru y'uko iki cyorezo kiri mu Bushinwa, isi yose muri rusange, abatuye isi bose ubu kuri Google nta kindi kiriho. Buri wese ari kwandika ashaka ibiri kuvugwa kuri iki cyorezo, ari kwandika abaza amakuru kuri iki cyorezo, ari kwandika abaza ese ibimenyetso by'iki cyorezo ni ibi, ese iki cyorezo kigeze hehe, ese umuti wacyo urahari, ese urukingo nibura rurahari. Nibyo bibazo abantu bari kwibaza, nibyo Google iri kubona, nayo makuru ari kuri Google, nibyo byuzuye muri search ya Google. Ariko Aldo TV twaje kubagererayo, twaje kubarebera, tugiye kubaha amakuru arambuye kuri iki cyorezo HMPV virus. Niba mubyibuka neza ubwo COVID-19 yazaga, Ubushinwa bwimanye amakuru babubaza niba hari icyorezo, bagaceceka bakavuga ko bari muri season y'ibicurane, bari mu gihe cyo kurwara ibicurane, nyamara kandi ari icyorezo gihari kandi kimereye nabi abaturage. Ibi baje kubibwirwa nuko abaturage bose bashiriye mu bitaro, barwariye mu bitaro ari indembe, ndetse bamwe batangiye no gupfa. Ubushinwa nibwo bwaje gutanga amakuru ko icyo cyari icyorezo, baza kuvumbura ko ari COVID-19 yaje ikaba iri mu Bushinwa. Ibi babimenye icyorezo cyamaze gusohoka mu Bushinwa, cyatangiye kujya hanze no mu bindi bihugu by'abaturanyi ndetse bituranye n'Ubushinwa birimo abaturage benshi. Aya makuru yaje kumenyekana imbaga y'abaturage yamaze kwandura iki cyorezo. Aha twakora ikibazo cyo kwibaza, ese iki cyorezo nacyo cyaba cyaratangiye Ubushinwa bwimana amakuru bavuga ko n'ubundi ari igihe bagezemo, ari season yo kurwara uturwara twa hato na hato, icyorezo kikaba cyaramaze gufata indi ntera batabizi barimanya amakuru nko kuri COVID-19. Reka byose tubirebere hamwe. Ibi ntibikiri ibihuha nk'uko benshi babyumvaga. Aya ni amakuru yashyizwe hanze kandi ashyirwa hanze n'abaganga babyigiye, babikoreye ubushakashatsi, babibona neza ko iyi ndwara yamaze kugera hanze. Ingero zirahari kuko mu bihugu bituranye n'Ubushinwa tayari indwara yamaze kugerayo kandi abambere bayirwaye. Aha ibimenyetso bya mbere bihari ni uko batangiye kwambara udupfukamunwa ndetse abandi batangiye gushyiraho ingamba neza nk'izo bari bashyizeho muri COVID-19. Hakaba hari guteganywa n'ama-lockdowns mu bihugu bitandukanye byamaze kugeramo iyi ndwara, kandi akaba ari ibihugu bituranye n'Ubushinwa kandi bigizwe n'abaturage benshi. Aha nk'urugero ni nko mu gihugu cy'Ubuhinde. Kuri ubu Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere gituwe ku isi, gituwe n'abaturage benshi. Iyi ndwara yamaze kugerayo. Niba yamaze kugerayo tayari bwo ni nkaho ku isi yose yahageze, kuko niba ari abantu benshi bari mu Buhinde bayirwaye, kutugeraho ni ibintu byoroshye cyane. Hatagize igikorwa iyi ndwara irangira yuzura isi, izenguruka ibihugu bitandukanye, abantu bayandure ndetse itangire inica abantu nk'uko COVID-19 yabikoze, ikica abantu budasiba. Or HMPV is spreading in China. Here are 5 symptoms you need to watch out for. Number 1, fever. Often the first sign, it can come on suddenly. Ibitangazamakuru byo ku isi yose nta kindi biri kuvugaho ni indwara HMPV virus. Indwara yateje ibibazo ndetse kikaba icyorezo kibangamiye isi yose muri rusange nka COVID-19 neza. Iyi ndwara yo ifite ubukanwa butandukanye na COVID-19 kuko ni COVID-19 yaje yikubye kabiri, niko twabyita. HMPV virus ni virusi yandura vuba cyane ku muvuduko uri hejuru kurusha COVID-19. Reka turebere hamwe ibimenyetso byayo, turebe ukuntu ufata, turebe uwayanduye ukuntu aba ameze, ndetse turebe nibura na first aid umuntu yamukorera nubwo bitoroshye. Reka turebe ibimenyetso bya mbere by'indwara.
human metapneumovirus, or HMPV, is spreading in China. Here are 5 symptoms you need to watch out for. Number 1, fever. Often the first sign, it can come on suddenly and last for days. Number 2, persistent and dry, making it hard to breathe or rest. Number 3, shortness of breath, a serious symptom, especially in those with lung conditions. Mu bimenyetso by'iki cyorezo cya human metapneumovirus cyangwa HMPV virus harimo kuribwa umutwe, ibicurane bikabije, inkorora, guhinda umuriro, kwitsamura buri kanya, gucibwamo cyangwa kuzana amatembabuzi ahantu aho ariho hose hari imyenge, guhumeka insigane nabyo biri mu bimenyetso by'indwara biteye ubwoba ndetse biranababaje cyane. Kubona nta myaka n'itatu irashiramo tuvuye muri COVID-19, tuvuye muri za karantine cyangwa ama lockdown, nta gihe kirashiramo hakongera hakaza icyorezo nk'iki. Tukibaza se kuki mu Bushinwa ariho ibi byorezo nk'ibi bihera? Ese ibi byorezo byaba biza byahagera bagakomeza kubisha nk'uko bari bahishe COVID-19? Ibyo wakibaza ni byinshi, ariko byose tubishyira mu maboko y'abaganga bakaturebera bakatumenyera igikwiriye. Kugeza ubu iki cyorezo nta muti nta rukingo igihari neza nk'uko COVID-19 ikiza yaje bimeze, ni ukubahiriza amabwiriza duhabwa n'abadukuriye. Ubwo ni leta, ni abaganga, ni minisiteri z'ubuzima ziha abaturage bakazubahiriza, tukareba ko hari icyo Imana yakora. Biratangaje. Ikintu cya mbere giteye ubwoba ni uko abantu ba mbere bamaze kuyandura muri ibi bihugu, kandi abayanduye ari mu bihugu bibamo abantu benshi: Ubuhinde, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bituranye n'ubu Bushinwa. Hatagize igihinduka, ibi bihugu byamaze kugeramo iki cyorezo birajya muri lockdown, kuko iki cyorezo kiri kwandura mu buryo bwihuse ndetse biteye ubwoba. Kuko aka kanya umuntu wamaze kucyandura iyo ahuye n'utaracyandura ako kanya ahita yandura, biteye ubwoba. Bivuze ngo mu Rwanda hagize umuntu ucyandura akajya Nyabugogo, yahava nibura hari abantu 500 barangije kwandura iki cyorezo. Birakomeye. Lockdown irashoboka muri ibi bihugu indwara yamaze kugeramo. Ni ukubahiriza amabwiriza ndetse n'amategeko agena ubwirinzi bw'iyi ndwara, tukareba ko nibura abaganga bazabona umuti cyangwa urukingo nibura. Amahirwe dufite, iki cyorezo ntabwo kiragera mu Rwanda. Mu Rwanda nta gihari, yewe no muri Afurika nta gihugu kiratangazwa yagezemo. Gusa biratangaje, yageze mu bihugu biri hafi ya Afurika, ndetse n'u Rwanda ruherereye muri Afurika. Gusa aka kanya umuti uhari ndetse n'urukingo byose ndetse n'ubwirinzi biri kumwe. Niba wanduye iyi ndwara, usabwa kuguma mu rugo, usabwa gukora isuku kenshi, ugakaraba intoki inshuro nyinshi, usabwa kudasangira n'abandi ibikoresho, ukiha akato karantayine. Ikindi kintu usabwa gukora mu gihe wanduye iyi ndwara, usabwa kwirinda gusohoka ngo ujye mu bandi. Uramutse wumvishe kimwe mu bimenyetso byavuzwe muri iki kiganiro, usabwa kubimenyesha abaganga cyangwa inzego z'ubuzima. Iki kiganiro ni Aldo TV Show, njye wumva ni Dizo. Niba utarakanda subscribe, usabwe gusubscribinga, ugakanda like, ugakanda share ndetse ugashyiraho comment, tukabona ukuntu ikiganiro mugenda mugifata. Tubashimiye ubwitange bwanyu n'ubwitabire bwanyu no kuba mukomeza kudukurikira. Hasta la vista.